chibai ule September ni sari ania tunlain US politics boruak in lumlet apuile tran hlemaya Trump papon thule la aron nei vele tranta US politics chungchang pusi ti lalrin omaziak ngai nom le bengwar thak tak mai hi tun tum chu in ngai thlo te ang White House lu turin sang ni som ni palia Donald Trump ron khambe ka tum January ni ruka buaina chuaka achung te po ko luihna andong thei don ta tunlain Biden admin chu Afghanistan chungchanga anchet chiata wangin US President lui Donald Trump chuan thomri wa tharle vung thar aron chu meka US media rang Trumpan President Biden a foreign policy a hlo cham chungchanga a soi sel na le tongkam chuak hriata mu tura tam chho le Trump hian kumsang ni som ni palia US President chu turin le White House lo a Commander in Chief ni atum hi chiang kel kolin ala soi chi lo na in nakuma US midterm election a Grand All Party Republican an chak ngei theinan state ranga campaign tran chhovin Republican Party National Convention Committee level a po kumsang ni som ni pali thlir chungin conservative mi le sa phusatur deuh anin rem chho meka chung chuan Donald Trump patan kong an lo sial turangai ani politico in aziak danin Trump campaign advisor zingami Jason Miller chuan kumsang ni som ni palia chuan Donald Trump chuan White House lu tura aron comeback atum chiang nge yani ati fianan za a somko pakwa za ti in asoi hiala hetiang alo ni chuan GOP atanga president chu tumtu then khat chuan US presidential election lowom turatan ticket chantuma primary election beilowa Donald Trump patana kongken mai antum ni in media then khata anjiak bok Donald Trump hian tun hnaya US national media a interview nei fowin press statement ati chuak zau rengani political analyst te chuan hetianga November sang ni som ni a Joe Biden an ring chunga tanga ne a athe chuak khan alatlom reng lova kumsa ni som ni palia rematch nein Biden chu ring chunga tanga bin chuak ngei tumin thei to pin mathar ala reng ani anti Trump hian White House lo ngei atum na hi GOP lamin midterm election a sinai temo House emo Congress chamber pahnia an chak danin a hril don ani Trump hian Iowa le Florida state a thom lian tak nei atum meka Iowa state a hian Political Action Committee PAC malak na angin ama trantu pro Trump te chuan American mi puiril ru chak tho turin America First Conservative Value ron vort har antum don ani Ohio State Republican Jim Jordan chuan Trump chuan sang ni som ni palia president achu le nge yang nimin maya kanin bia a hetianga Afghanistana thil nui za thak tak athen nuwa hian ron kir tura a in pe thu asoyani ati kumsang khat zariat somko pahnia khan president Grover Cleveland chu president aron nizoka ama chauhi a office ron lu non le tu om chun ani a Trump hian White House aron lu le thei ani chuan kumsom sari le pariat mi alo ni ve to anga president Ronald Reagan an Trump ni achel nuwa office achua san nu a in a upazok donani Donald Trump hian kumin sang ni som ni pakhat hian tharuk chung lekin political committee pathuma tangin US dollar makta duai somriat patni zet atuak nga ater to a conservative media lar Sean Hannity Fox News le right wing media One America News OAN network a anron vorlar chole hle to ani Tony February Trump Save America ti Paul siam tu chuan Trump chuan adik emo diklo emo in thana vote ti chingpen diklo tak wanga pai thla ka ain ngaya athin arimani ati President Biden chuan Trump foreign policy hlotling tak chu engma lawa chantirin kabula tanga mual pho taka US sipaite anin lak chu adana Trump lo ruwa manlok anga thil ti angin ain soya hei hian
Trump paril ru a hliam zual nia an ngai President Biden an White House Rose Garden atanga American mipui le khovel hriata thupuan ane malokin US sipai te chu Kabul airport a mi som pathum lai mai thi chil bom wanga an thi chungchanga video thu cha ti chuakin hetianga chiat na rat thla khi athleng turani lova hetiang hi athleng ngai turani lo in president chu ni ila athleng ngai lowang ati ani Trump campaign team PSC te chuan President Biden chu Air Force One thlona alon chautur taksa chaklo wanga atlu sual pal trep chu nui za atan siamin how to pa bertlom na surrender in chief ti in antilang ani Donald Trump chuan Kabul airport a US sipai thi chung te Gold Star family te thamwan na thu cha soin sipai thinu murder sana chapel nena president chu ni ila chuan ifapa du omle moi thatak karim chu tu na ibula omang ti in ahril ani sana chapel hian Facebook a Biden a thil ti dan soi selin a au chua pui ani sipai ruang te hi Dover Air Force Base Delaware State a President Biden tenu pa in an lo dong song ani kha Trump puelung adam thei mot lo business standard in aziak danin President Donald Trump chuan President Biden an Afghanistan atanga US sipai alak chua withdrawal dan chu nasa takadem le soi selin hetiangin indona history atan Afghanistan atang hian thalo taka American hote lak chua ngai tur ani lo ti in mi pui chia pek khom US dollar tluk le ding on somriat pangaban zet mai chu an ral dober Taliban kuta anda an pe mai te chu asoi sela US kuta bungrua zong zong all equipment te chu hlan pelek tura phut turani ati Donald Trump khan Afghanistan chungchanga palai bik arwat le US sipai te ko kirdan tura ruwa man tu bera ada special representative for Afghan reconciliation Zalmai Khalilzad chu President Biden chuan midang ruat lovin amang zoyani Trump a khon bol upajinga mi Secretary of State Mike Pompeo chuan Biden a thil ti dan chu adem hle boka Nikki Haley US ambassador to UN thin po in Biden thil ti dan chu thil za thlak top kho kani ti in America khuale tuita chu mi fear fiak terrorist kuta nutchia pu in Biden a foreign policy chu America ta na chiatna na satak thlentir thayani ati Republican Mark Green chuan President chaklo tak Biden a hruaina hnuaya harsatna na men lo kan to ka kan commander in chief ber chuan American Afghan kan tho puya min pui tu le thian tha te le NATO kan tho pui te a phat san ani ati ve bok Trump family senior age 10 ko luihna o an remai thei January ni ruka US Capitol a Trump pat hop tu te pong tal chiam na chu US House Democrat thunun chuan a chui ta zela he chui tu pol committee a ho tu atan Republican House member zinga President Donald Trump soi sel reng mai le impeachment a po vote pe tu list cheni chu kai hruai turin Speaker Nancy Pelosi chuan a ruat ta list cheni hi President George W Bush hun laia US Vice President thin Dick Cheney fanuwania Republican House minority a top 3 reng lua tu wania mase anti-Trump ani awangin le asoi sel na sakthina awangin Republican Party hian ani na anli saka mase Democrat lamin an choi sang ve ta thungani kha January ni ruka thil thandan chui tu House Select Committee chuan September ni kohma in US Federal Agency pariat te chu December ni khat sang ni som ni atanga January ni som ni sang ni som ni pakhat chunga President Donald Trump pathlop tu tele Trump admin te in biak na reng National Archive and Record admin ta na document le in biak na kalvel te an hne na the lut vek turin an hriat tir ta a hei hian Electoral College vote chungchang tele January ni ruka Capitola pun khom le tharum tho na chua dan chuina ani mitam tak chuan President Trump a fui por wang ani anti Federal Agency jinga Justice Defense FBI
National Counter Terrorism Center te po tel vekin President Trump le Vice President Mike Pence le Secretary of State Mike Pompeo te in kom na le in biak na te po tel vek turani. NBC Newsin asoidanin Republican Benny Thompson Democrat of Miss Chairman of Bipartisan Committee chuan mi som thum don te chu December ni khatle January ni som ni inkara anin biak na te hriat andu ti soin Trump ate chung kwa afanu Ivanka Trump Eric Trump Donald Trump Jr. First Lady Melania Trump tin Trump mirin kai phak a ukil Rudy Giuliani Mark Meadows Trump Chief of Staff White House Counsel Pet Cipollone National Security Advisor Louis General Michael Flynn le White House Strategist Steve Bannon te telin House Select Committee chu an tho puidu lo chuan ko luihna thleng thei turin an soi ani hetianga January ni ruka thil thendam chuizui chiam mai hi Republican lam chuan thil tul lo hun kal to ani ti in an du lova Democrat hote man ro chi khat midterm election tin zona in ti thaina thil ti a an pu sak ani